gabungan gede tamping mon mata di Banda Aceh ni bakwatnya yang gabungan latihan lapai geleng lapai taman jak nanggro luar tampe anjina dia tantu bayang lapai geleng lapai taman tantu beda lapai geleng gede mata awai dijipe gembrang ati kepala munyobang pegang adik rapai taman memacam-macam kadang odi bergaya di perapai di tengah genrang pikan oleh yang jauh kadiba menangku contoh rapai awai jino kata bandit tantu beda pemantang kurung molida banjuk jawaban yang kita awai diledek ja Amerika to ala rapai jalan bangkun kampung bang bukan tu habang boleh dabak pegahabang menyangkut jayung adik tukang putimang lawit lahi bang kena udunya memang Amerika hanaku jabang aluh lam kawan dengan tijeh paita mantang tak jayung tukang pegenram petawat terbang jak Barcelona sedangkan dilun mantang lampingan menangku macam bahan lumbuh umpama pepatah lungkun haba lungkut lang supaya paham je anak muda wanita pernah kapaham agam kumarang begal kadung abah Dino baca paita kujuk jawaban jauh perjang tu bije mata watak kudengar molita dalam karangan nyangat cenaga murid aje paita dengan dana kupati murid paita nyangat cenaga ajibu karang ba tepan jihana pato dipegat toto behanya nelun tuan kajau de bang laju butiga pernah kapurna model-modelnya jauh kerjanya Aceh paitangan baham dani rupe bak manjang ni bak lung tuan baham gedeng habak nyoceh molida betul wilung tuan ide dinagang bang anak yang tuan nyot dan kejul menanti macam yang jokang nyoceh molida munyo malamnya bahan tak petang nyok ketijul yang kelung jika hukuhan tapi hanapu bahasa dalam kalangan memang model yang tanya bagong gereja supaya banget mata kemang kendongan tegang jika biasa lagi bang Anis yang undang be modal getut boh